Igitondo cyiza kuri mwebwe mukomeje kudukurikira muri mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ndizera neza ko mukomeza kugenda mugubwa neza. Mureke tuganire ku makuru azindutse mu bitangazamakuru bitandukanye by'umwihariko byandikira imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Ikinyamakuru cya Kadomo ko mu cyandikira imbere mu Rwanda cyanditse inkuru cy'umutwe ugira uti Minisitiri Nduhungirehe yakuriye inzira ku murima inteko y'ubumwe bw'Uburayi isaba ko Madame Ingabire Victoire afungurwa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yakuriye inzira ku murima inteko ishinga amategeko y'umuryango umwe bw'Uburayi yasabye u Rwanda kurekura Madame Ingabire Victoire Umuhoza ufunzwe kuva muri Kamena 2025. Minisitiri Nduhungirehe yibukije inteko y'umuryango umwe bw'Uburayi ko u Rwanda ari igihugu kigenga kuva muri Nyakanga umwaka w'1962 ubwo kigobotoraga ubukoloni bw'Ababiligi kandi ko imyanzuro nk'uyu idashobora guhindura uko kuri. Yagize ati ndagira ngo nibutse inteko y'umuryango umwe bw'Uburayi niba yarabyibagiwe ko u Rwanda ari igihugu gifite ubusugire kandi kigenga kuva ubwo bukoloni bw'Uburayi bwarangira nta myanzuro ya gikoloni izahindura uko kuri. Ati ya minsi yarangiye ku neza kandi burundu. Madame Ingabire Victoire Umuhoza washinze ishyaka Darifa w'umurinzi ritemewe mu Rwanda akurikiranyweho icyaha cyo gushaka kugirira nabi ubutegetsi buriho gutangaza amakuru y'ibihuha no gutegura ibikorwa bigamije gukurura imvururu muri rubanda. Afungiye by'agateganyo mu igororo rya Nyarugenge. Urubanza rwe rwari gutangira tariki ya 2 Nzeri ariko uwo munsi yihanye inteko y'abacamanza bari bagiye kumuburanisha mu rukiko rukuru rwa Kigali asobanura ko atizeye ko yamuha ubutabera kuko ariyo yari yasabye ko akorwa iperereza ubwo yaburanishaga abandi barimo abahoze muri Darifa umurinzi. Tariki ya 11 Nzeri abagize inteko y'umuryango umwe bw'Uburayi bateranye kugira ngo baganire ku ifungwa rya Madame Ingabire Victoire Umuhoza banafate umwanzuro wo kuryamagana ndetse no gusaba ko ahita afungurwa. 549 barawushyigikiye, 2 barawanga, abandi bagera kuri 41 barifata. Abadepite b'umuryango umwe bw'Uburayi kandi basabye ko abandi bantu bakurikiranyweho ibyaha birimo gushaka kugira nabi ubutegetsi buriho barimo umunyamakuru Nsengimana Theoneste nabo barekugwa vuba na bwangu nk'uko bakomeje kugenda babigarukaho. Mu yandi makuru reka duce muri Repubulika Demokarasi ya Kongo Walikale mbabwire ko M23 yasubije inyuma abarwanyi ba Wazalendo. Umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo wasubije inyuma abarwanyi b'ihuriro rya Wazalendo bashakaga kukura mu birindiro ufite ku musozi wa Bueni muri teritwari ya Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo byabaye mu mirwano ikomeye cyane baye mu ijoro ryo kwa gatandatu ku itariki ya 13 ku musozi wa Bueni uri hagati ya Tagrupoma ya Roberike na Waluwa Yungu muri Walikale. Ikinyamakuru Actualité cyatangaje ko byageze mu gitondo cyo ku itariki ya 14 kuri iki cyumweru hagarutse ituze kuko imirwano yari yarangiye nta rusaku rw'amasasu rwumvikana. Abarwanyi ba Wazalendo bashakaga gukura AFC 23 mu birindiro ifite kuri uwo musozi kuva muri Kamena uyu mwaka ariko uwo mutwe ubabera ibamba ubasubiza inyuma berekeza muri Grupoma ya Walowa Yungu. Ibyo birindiro byagumye mu maboko y'umutwe wa AFC 23 wabigezemo muri Kamena uyu mwaka ubwo wari mu rugamba rwo gukura inyeshyamba za Wazalendo mu birindiro byazo bya Buhimba muri Grupoma ya Walowa Yungu. Reka amakuru yacu muri iki gitondo tuyasoreze kuri inkuru mu gihugu cya Kenya. Mabwire ko Rigathi Gachagua wegujwe ku mwanya wa vice perezida wa Kenya mu mpera za 2024 yavuze ko ateganya kwiyamamaza ku mwanya wa perezida matora ateganyijwe muri 2027 ndetse avuga ko natorwa azakora icyo yise kubohora igihugu. Ibyo Rigathi Gachagua yabitangaje kwa 13 Nzeri 2025 ubwo yari yahuye n'abaturage mu mujyi wa Karatina uri mu gace ka Nyeri avukamo ashaka ko bashyigikira ishyaka rya DCP. Ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya yashinze muri Gicurasi uyu mwaka ndetse ari muri gahunda yo kurishakira amaboko mu gice cy'imisozi cya Mount Kenya kibarizwamo agace ka Nyeri avukamo. Chimp Report dukesha amakuru yanditse ko Gachagua Rigathi yabwiye abari bateraniye aho ko kubohora Kenya biri mu nzira kuko ateganya ko natorwa azubaka imiyoborere idaheza buri wese. Nyuma yo kuganira n'abo baturage yanditse ku rukuta rwa X ati tuzabohora Kenya nta kabuza, ni ikibazo cy'igihe gusa. Ati ndi guhatanira umwanya wa perezida bikomeye, ati ngamije kubaka Kenya nziza aho abaturage bose bazagira uruhare mu buryo igihugu kiyoborwa. Rigathi Gachagua wishimiye cyane mu mujyi wa Karatina yabashimiye abaturage ndetse kandi basezeranya kuzakomeza gukorana nabo.
Rigathi Gachagua nyuma yo gutangaza ku mugaragaro kwa Gachagua Rigathi ko aziyamamaza kuyobora Kenya byashimangiye ko guhangana kwe na Perezida William Ruto yashinje kumweguza ku kagambane kugikomeje. Abo bombi muri 2022 ubwo biyamamarizaga kuyobora Kenya bari inshuti bari mu ishyaka rimwe rya UDA, ariko nyuma yo kugera ku butegetsi zitangira kubyara amahare kuko bari bafite ibitekerezo bya politike bidahura. Hari ab'imbere muri iryo shyaka bayibonaga nkihangana mu bijyanye n'imirongo ya politike kandi ko byashoboraga no gutera ukudahuza imbaraga imbere muri UDA. Ibyo koko ntibyatinze kuko nyuma y'amezi make yegujwe akanakurwa muri UDA. Muri Gicurasi 2025 Rigathi Gachagua kandi yashinze ishyaka rye rya DCP, kuri ubu abereye umuyobozi mukuru. Yungirijwe n'uwahoze ari senateri w'agace ka Kakamega Cleophas Malala, mu gihe uwitwa Mitika Linturi wahoze ari minisitiri w'ubuhinzi ariwe muhuzabikorwa w'iri shyaka ritari ku butegetsi ritavuganwe n'ubutegetsi bwa UDA cyangwa se bwa perezida uyu rero usanzwe uri kuyobora igihugu cya Kenya.